tumakuru amorembe. Awachia hapo jamani. Ikiagera matera man Sango togo chakalere go togo kora Jumapili onyore ngantura atwara no ene ngambo. Karibu sana bageni baitu. Asante sana. Twaikire? Tumekaribia. Paka tuebire. Ono eo mete ninka. Inka. Ono etwa twacha kuria se bikombe bire. Ndoche kareti nyama butega ndoche kwatigo mugati gorao. Tigabaje. Togo etibina nere tikini. Echa yu ne anjete. Yera mabere nywete na swete kabisa. Karibu sana. Ndagete twachakire naye. Yes. Asenge ncho already na gwa maigao. Ngoyo kwa kwanza karatu tebi your official name. Unataka kuchoma wewe. Si chomi. Nchenkoro kwa Peter. Nere. Mokaya. Nere Chris. Naye by the way. Lakini wana abantu abange bamaeteri rinkoliero bosie town. Yes. Lakini ngoro kwa Peter Mokaya chisokoro cyane cyale ngoro kumangana. Naliye tunariko ligina kwa kwanigu na Senator Msupu wa Kisii FM. Senator Msupu ni somete nere skuru gete kwa Gesarara Primary. Nero uchu. Yama igaikire? Aikirandi. Nimepokea. Okay. Ono rende mpesa tanto mero mete kirago tume mpesa na mageni. Nero gore chai yu. Nero teba mogwikaiga mwegwe chai. Buya sana. Oto mama bere. Bona abumbuya. Ama igaikire. Tochene nseme yende. Neba kindo mutambe nero ikange tambe kidogo. Nari ndanyare gukwana buya. Karibu sana. Ibote tekondra. Mente story. Bono karibu. Asante. Tebyo motegeria eningo. Ase bali batamanyeti. Yes. Eri ogeri mwegwete. Neria moterio ino. Yes. Ukorukuna man Sango. Umuisiri kindi. Yes. Seito magoro mate. Tomanyete mutrugoro. Tuagoro bole mugatigati. Aina ara marieta. Aina marieta. Nabuga ni say no magoro. Eneriete mo. Liri goto mu mpesa ndire. Mpesa ni rieta geteri tambu yekaini. Rikorukuna Caleb Sangara. Nere mwacha kon surprise. Caleb Sangara. Nere man Sango. So magoro mate ni binda kogenda. Man Sango maeterero specially gotoriga igasinge ncho yao. Karate bi omwancho motegereri ndi gwacha gita matera yaiga. Ogotera nje musically professionally no mwana muziki. Yes. Igoncha getete ya 2019. Na dio soete bone studio. Igotera on recorded tivo so gotera kwano gutangani gosogete. Yes. Okugukuru kwobete. So kurwabu twakire tukakagotera gukuru kutukwa moyo. Yes. Tukaje tugaka mu YouTube kwa bantu abange bamaete kwinini. Yes. Gocha bono mpaka ogotera latest gukuru kwa bakabwana. Kabisa. Okuni nkoroche ningozumeti in and out. Kabisa. Koru 2019 baka bono 2025. Toko bara 6 years. 6 years. Kwanya kosira kuru ase game kero kende kwanya go take a break ora agenda missing omanyi kuirana. No, tindoji. Aseki inki agia kubekira ro kiagera ni maita abasani abange abanene abake bakora agenda missing bamanya kuirana. I think for me music ni passion yane and music ni talent. Yes. Alafu for me music ni career. Bono muna yore ga buno murari. Yes. Na nchibono muna music ni nchibono yini ngintu gekongakanira pills kiandageri. Yes. Kiandete like ebinte binge chengo kora true music ya. Ekero gwa kwandi iguru ngane re career yao. Some I think ni like a year ago. Ngwasogetie rate card gete. Yeah. Ukateba kororoka ni birthday renga 50k. Nitaiburu. Ukateba goche event irenga kama a wedding. Miyoga. Ukateba kororoka na tutebe a club with due respect. Ibone ko what life band into 50 club performance soro performance. Yes. Ni 100 choka. Bono libodi lyane go chaiga. Paka wale oiret kadine rogo tumeka kabisa. Iko gingo korre birthday maita 50 mobuko chire. Chibe sababu muntu yikire ligori. Amaina. Ngwara getu vita mbali. True.
nkwaroche essence y'abantu wakamagina kogera naye kwarika inse kwa ikaransa kwarika. Yeah, of course na agetwa magina. I remember by that time magina na aringa mange. Yes. But you see umaite for you lazima asigentu kendi kansi kiokora. Lazima tu tu standard yago. Yes. Onando manye value yago. Because china maite value yane ni standard yane. Yes. Na senyikirete. Because you realize on the wensi umaite tari kiro abanta bange bakugwatch. Yes. Muntu naro maite ne value yago ne. Ando muntu serious he can approach you with ikiokomwa. Yes. And I think from that time in fact yambere raisi sana because wakonyana muntu ori nagoso ri boso muntu ori tateko kuchongera tari ku approach. Yes. Kama ete na oita koraki. Wono muntu kago ku approach no muntu ori serious umaite na oyo nyarebe budget ya niga. Yes. Tigamorente event ya. Buno mosani. Indio bweneta komanyanga by this time nchebuna sigara the artist nimboneta gutwara red card. Inkyo kurigere kwaranga bono yaikeire. I think igento kurigere egasi yago like na kigasi yagere iskogari. Yes. Abantu mbari ngabanyemanyete followers cya una kichire like input yago na kiere. Yes. Wono kurwa umata ndiko cha kugwe whatever ya by now ebese yanengarete na beku calculate this amount. That's why you realize tingo saba million. Yes. Because tinda ikaigurie ile million. That's why you realize naro sabe million bahado egunande ando eguna chikingo sabe so nkobwatiere mno musani nkurigere rukwarana igaire fo yana serefe na ikere ono rigoria nditakirkoberi riane nditakirkoberi. I think so. Korwa seret kadi ga bado nte to boardinga yeirete ko lose some of your fan base, yeirete ko lose some of your businesses kero kende. I think in fact ngairete na nja affected yake because kwa ngonyara abantu mbaro maybe twana retena yani twana raine na barabu. Yes. Bibi muntu nawe chakurangeli event buno musani yo ndacha maitena oyo neli butatu so ilika serious of which abange bono bankorana no bwirori. Yes. Like, ayo kwirora ayo stereo like no roche kuna abantu goto chezo bosta ko sigente konyara tikira naru and I think I'm the first one who introduced sigente konyara bagusiti baranara. Yes. But for now I think we are doing well. Ojo na basani bandi mbara babachire card. Yes. And then roche ngo wakichire bya man Sango the last time na ringi na yendo chenga whatever una management ambo unobwate management. No nimbwate management. No bwate management. Maybe not type yo buyabo ko tware management kero kende kero ko tema kubweka ni kero tabwate ne kero obwate management. I think kero obwate management nguko like ebintu binge mbere yako gokonya like ebintu mbere unancho musani nche bona for now unanche sinaikire ebintu mbere ntanyari ko manage nche weka like you see kama sai followers bane Facebook TikTok nini ngo barabange. Yes. Lazima umuntu tingoje kangenda WhatsApp undi private message ngenda Facebook undi private message. Yes. TikTok bado undi private message you see the whole day era bebono nesimiga unkora kigota but kero bono bwate management nguchire yaba raisi umuntu naro bono ubikirumuna INH messages INH comment maybe INH show kora ki ogo post so through that nguchire yakonya sana correct gabuna inde gwachakire koba opener management bado ngokonya bade ko reply your inbox. Nchini mbwate like a social media manager who manage those accounts. Yes. Ku manage na kiego post na kiego koraki ngo message ngo tomire ngo korereki abumbaro na ende nabago kwana buna naye nabago kwana ninje adi bako agree ndia kwambi ndia nitafute sasa ntena yaya itukogete bose ngakigete no takiru bose umuntu naro tekete kwana mana ngiritere kikwari getiko chora management sana kwa social media koko garagali no amangana manga koba paka bwamini umuntu nechi message chiao. I think for me nyorete management oyo abosa oyo nko manage is one of my friend ukatokire Maharem no baringo alafu there is even a time to advertise to kateba anybody onye ko feel tina no bwate no nyare ko manage umusani chuma tenegas like nige tumukurikira nanse no nyare ko manage umusani ade no ready alafu tukabeka qualities ngichigani kurwa se manage so muntu no baisa wagati tukakorana musiwe oga interview then tukanyawara one babiri batatu naende bona turuchine turibia sana bono abuna abe ensamo yo mutandao sasa as an artist monto go managing rero nkwenda ore shogete monto ko ene ki stage yoko genda mbiyere monto go sign deals for you kwa genda go perform naro ama naro ivo uko na management irenga
kimani okay nimbo social media manager mbaro alafu ono tubwatu muntu deal na events yes o deal ne binge afuji tindiko tayaba chuna wala na kimipi nwarima bostayoma so ono nyekarema igera beraisi onte binarinda ndakiri chi bullet chinde mchire go chiororo narema narema okay ono tiga nganjira samaskania manene ngira nese manager moina karibu sana asante sana eritadio bosindire ribono watute eritadio bosim presenter mukaya kerongo kwane gono nkobere raisi yake nkobere raisi bantu bamenye ningo tori ne raisi rinde ria machiko go Tanzania ndo nari ebire lakini obe yaba tuma words tu erio ria bire raisi words simbwangu karibu asante sana ndachaka no gokobori presenter mukaya presenter maitege kakangigo na igunga manager mukaya but imekuja presenter mukaya karare sumo tegereri kwa nini presenter mukaya presenter mukaya personally nchino moralinde yes. I've been around for some time, especially as a local media ya gusiga gatinda koramono but then I've worked in I think one media house ya gusiga iga but then nationally I've also worked with other radio stations na TV stations nationally yes lakini boniga bono tore metandao and also doing more of events yes no konya basanire ndiko achieve what they want to achieve in the industry. So presenter mukaya no riru eretabu is something I've somerte school somete garia mo university fun enough na nyoriro monto ino gaiganere ne school meet baka kwa beire kiroringa na somete na ndo mukare ko modauti maete tigango tebi ngeke mo university yes is the only university in Kenya go sokia barali top kabisa kweli kabisa cream de la cream Kenya best of the best uyisa kuligere libabo Sam Gituku uyisa kuligere libabo Mohamed Ali uyisa kuligere libabo Willis Raburu onsi mo university baro beka bu presenter mukaya obe beka bu presenter Lilian yes iwono mo basi ko doubt na masakaranga o namna hii kwa bekirese na bekirese twakorire ekine kitwakorire onya konya rumu saro pungukire teba momentu ira neguchismukaya kabisa yono ekironta to sase ngambo yes ngokoboli inkikiagerete kwatebero no somere to presenter but as at now igora as a ground when kinga abasani as abasani nga where they are going out to the world inkikwarigere tio kateba tiganswe sabasani mba support personally nche growing up nche no muntu na nche to muziki sana anything doing with art so ngatabonde gento ngo ikera bwangake no muziki oyo so that's why even in my journey abantu abange na berge ngo deal na barabuna muntu ngo identify na barorango oyo na hari talented lakini pia no muntu wetuma so all this time nimekuwa ngoye identify na basane bali ndochenga no muntu bwate focus na bwate talent lakini pia na bwate discipline ya so muziki because bunateba umuziki oyo negasi na benga buna ayo kubuka kwacha Kisii FM gaiga ere na bakobuko manyana kimambi kento ketere igoronto akorete gente kimambi ngitutokere okora which people tutakere ko involve so that a dream you ever achieved. So music ntebe tu na so eta se posanio because I've been a lover of music from way back and it's something I wanted to fulfill as oko we associate no kwe surround na abasani abo so far kwa bere na abasani abega kuro rogongo rwa gusi how long? I think from 2022 up to now na kiorocho muziki kuro rogongo rwa gusi umuziki has grown because oisa koligereria korukare abasani betongo kora barenge buja babo alisio sababu and the likes kokora barenge buja but now omoskito kochenchiore with now the presence of social media platforms kochenchiore sana oisa koligereria no nabasani bakale no babo sagero by the way is one of the artists okolire buja korukare lakini boniga adapting ense no erigerete ko cyase metandao so konyororo musani squeeze na bakwenda perform esho asegete obe kitch clips cha online through that na bakonyora abantu bande event organizers imbaroro barorire gento kya online badenga muntu yumbi yakorete show what if we incorporate him in our next show so igona be entertainment igunya gochinjira lakini pia gento kyanga kiringaringa oise kuri no composition ya matere njira abantu bakale bale kulinkana boniga karoma yete yarenge na makwani yarenge sana samate presenta mukaya moko mumera momote ina mokwaniri korumu moina
lakini squeezy matera chenchiri abantu ngoteke by their time kulika about a certain story but if it's about tebe nonye nakona tebe none tebe if it's about politics umuntu kuirare their time we karanso ulike content creativity error kabisa. So basically inchoisa kombori from where I sit music yago si imegrow sana and I'm so proud of it. Okay. Yes. Boni gabuna to kwanega to kwanda buna manager ya man Sango. Nere bweke artist yoko manage kurugusiko sabande mbaroro. So far actively boni ganere ngo deal nere. Yes, of course there are artists bali bako seek for guidance here and there, like they actively are solia on involved on training about there is this thing I want us to do. Yes. Currently I'm only working with man Sango. Inki okoligerere go sen requirements kiomo sanya bwene to gukora guse gutwara erindo mo take in actively as the manager. Omete even myself nanye in my space as a journalist abantu barabanga barenge gocho mutabadenga I'm an upcoming artist. Yes. I want a manager. Akirende mubuli bro sister matera na bero bwate nakigotware manager. What is this manager coming to manage? Okay. Correct. Because as an artist kwanza oikotware product so that nawekero manager yegocha yatware gente go chiko sell as a client. Yes. Because me I believe as a manager, as a manager you should be able to hustle for the artist. You should be able to hustle for the artist so that chi meetings chirichi kogenda okumokenda wakora chi meetings in each client nini and all that. An artist should be left koba a creative. Correct. Yes. Ebinte bibinde byo okwana nabantu nga chitenti nchira ikaga manager sasa. Nerega si manager so that you give the artist ample time yoko focus ya soko create muziki, because the moment pyo ko molenta bona nero chakira ko swas chigroup chimechie ko waka na nali okonyora he or she ame lose ile nini yoko ba creative as muziki. Yes. Bono man Sango, the reason as to why I have decided to work with him is and personally even before we started working together I said as metandao he's one of the most hardworking artists. Yes. Gusiga because umetena kwa ntanga abantu konyoro muntu abgetinga musania go online itukoria go post no in Facebook osemetanda ende yonsi ndiria so kiri hotera go post ya link. What? Kwarat ya kupatenga lero sane egentungu bukira egetindi. Stay tuned. Lakini unasokiga na ende you'll never hear from them until the next 4 months or 3 months kera kocha osoki hotera kona. Without knowing that, yes, as an artist you cannot sustain yourself just because of posting your links as a metandao. You should come up with a criteria yo co-engage na co-involve audience yago so that they have something yo we associate nae. Yes. Abantu mama yadamani Sango no muburaburu wale Okiraiga kwa mara live okwanerale he's a person who has got opinions about different things as a society. Yes. And that's why I've always been telling artists oika abantu bago identify no more, because as an artist when ikio cha jamii you are not called that by mistake. Yeah. Again tonkeruta ko reflect ebintu biko koreka na society. Do you have that ability yoko kwanera ebintu biko koreka na society? Usaya na matero ko teto to posted. You understand? So that way, and no Mosanione is a person tokwana even outside music. Yes. Is a person nabotokonyora to ikaranse kamara kwa tokwana what we think about the industry, what should be done, what should be changed. So from there we took that risk tukatebanga let's try this toroling nkikira korekane turaisa gotema. Yes. Gwikira boniga how long mwabere na nera se gase nera bera mono sama 4 months now. 4 months. Yes. Imekuaje challenges kwa receive korwa sekera kenda ba fans baye kuse fan page social media yake ama yeye mwenyewe challenges. One thing igedonkere mwako na credit card because unajua Ere has come out openly kwa nenga nche igento kianeneke this is how I'd like almost kiona wasabantu ko appreciate through my talent. So there are people who say probably nini ya ere goromono but then you also vile ilitoka monto naro tebete vile alisema about birthday na nyora na kwanza aka comment na comment monta tebete tingi boru. But then I'll tell you one thing. Yes. Nonya sobogi mabwa kawaida. Maite isa kwanda buna bosongo gali chituka abantu mbale bakuoni chinyanya para bangena mbale balete abantu mbale bakogorora nabakonyora kuona ligu chinyanya isato shilingi 20 abantu mbale bakora chinyanya supermarket
correct omuntu akana 500 na liginyanya 3 yes agukora chinyanya 3 20 shillings exactly so industry yeye na benge chiro kiro muntu nabwata asa kugura ibintu byaye so onyaye korochinga oyo nabaragerete ngiburu tiganda agendo rigio o 20 naria kobo so that pia at the end of the day una nota banga enegasi the same fans alwa kotenge pesa unere igoro are the very very same fans so muntu ko bolma mena man sango na kinare twali na matatu ene na nchina na no musani koro wagete hit Facebook wali wagete hit YouTube na kinare twali ne matatu naye so for the artists to afford that life chi fans pata kete ba afford then there are things that need to be done sure. And sometimes nabako make abantu ba feel uncomfortable but we can be correct if we want our industry go sukamotu na basani baito sukamotu yes okay thank you nganchirengira nese man sango amatera o sango ayo kwerikira ngayokurusi chi story chikangi kego ko inspire kwari ka matera buna nkorega iganga kagosabe nambo kangi yege koroto kangi tariki ne bintu gwetera no I think ebine bintu biro konya kora gente kekere kenyoru muntu gako guchitariki gocha nende next njena na igwere na kyo tinda keigwa ayo bogi mambo ruete ebintu mbiru getutakirwe ndoira no pa ndacho ko biumara gocha moto yoro ko binyorora egwe namba ya kiuru yetu anyway ntonda tebe matera ne ninchingwirikera and most rinja matera ne enko by inspired na egentu ke kokorekana yes usigintu ndo cha society tu ikaransa igando ne egentu kitinkira happen so I communicate or just abantu through my music yes too I think sometimes nguchi matera na yandi nguchi na create tinguchi nanya understand no enchi bikomanya paka no enchi nguchi na ikaransa na boli nche bona tere gente ke bosenaki so I feel nyasa okumachiko communicate through nche yes ngire message getu kuchasa abantu because you realize the song like Mutwe the song like tosikane like nige ento no nyangu ikaranza ni bune kibona nali like no boli tinkaranza tinsendi kena getau but ninterete ngosogete kwari gokorengere kogotera ama iliko na flow tu karangu ande studio tinanya kulika tata sendi kigeta one of sendi geta matero na bono ntegete kotere gente kembakansi I normally ngike studio tebe beat buna yachire tani e beat bune go flow na nini nere ko nga feeling ninkinda kirotera like almost kyo no go depend ne type ye beat aki tori kolika igo chigo stomanga gana teba ndigo chanalika like njigo depend buna na igure beat iga ile melody yenye imekuja tu ya kwanza yes from that idea yacha bona idike wocha nanya develop tuga immediately yes na terego wika toko genda kwane gusokyo gotera gutware negative response kurwa se fan base yao ina kike yao gokora kwa feel I think okay sometimes intro gocha kwa feel low because gocho kwa feel na maybe ekwa bante gento batakoretiki batatageti but rende tu ebintu biro okay buno musani sometimes ngochoro wa take risks chia kemusiki yes go notes kurumaga na beri ngo take those risks because the song mono abantu babwate negative chinyenge no mwogo but for me I know even na range ranta kirwa koraki takirukura biko musikito at the end of the day no rocho mwogo is one of chichi anthem tubwate Kisii and chire gochimotuga that song is so bokobwana you see it's also trending 9 days on gave what 30k views and is an audio 30 video so you see ekibono isiko check negative mbaro bali ba negative akego but majority nyinge mbanjete meaning abantu baite ibintu mbiro tokokora kituko balina sometimes vibe nero tokoreteki tubalinete because you will realize last weekend on Saturday I was in Eldoret asina ngo perform ali abakale but surprisingly abakara bamaite chingoma kuruchemima omwogo bamaite kubana kina bagusi bakotera long like bakotera kabisa kubana bagusi so you see through this sketch ntomaite bono munanje I'm trying to make music was a test gete era to so kisko buno mugusi like into kirenda bwikoyo gari mpekense yako because one imagine wachire bwikoyo kwanyere babo samindo no bali one imagine ubatererie queen tibari kwe ugegusi mbafa ipuna kereke
tibago 5 baukurigereria ukore barakurute bikoro twagotekaraki karua sayo uche bono ni kwini ni the same kwini yonyerente gusi kiro monto konyora akorete ki ari so we also need tutekirwo karo musiki at least urategera ruis kogari uri comfortable no ikera umuntu akurkai musiki like never take weight ana vibe koro na bantu baitu bagocha ba vibe mono ne bigere like ibago vibe tu ne beat tari mangana baigwete ya na biri edinde turarabikire ekomaga iganta itendara kuboringi kiagerete ukakora ekolabo ni kutoka kwa wakale. What was the inspiration behind a collaboration hiyo? I think okay bona tiga nyigo karero. Yes. The issue ya gerete ngakora ikora beri basinga chaga kwenda bukari. I remember by that time kwenye roto akirichi ngoma sana ke mtu like nchi akaitiri. Pasa ilikuwa nipatia nga challenge by that time onye tukua ringe bose musanigete like abasani mbaro batamburu ngaki. Yes. You can go kwa boli event whatever njiro musani ndagete kubika event iga was maybe one of the club osiki kwa baterende chibasere nga bagate chibas kwa bataya chibas ndagete mo nkane yes ya onye nyarebe tago sabichi ni ngo tusabichi so kinte kibone kiengo like lazima nyareba sabiki umakorra boro ninta kirguisa nanchake kusabichi kwarore like can't you see nyarebo ya manainche we are two different people kwarore so enchireyo ngachaka bono kuriye nchiranta kitego soka wezi ku notice by that year ilikuwa ni 2022 2023 yes like ngachaka kuriye nchiranta kitego soka kurugusi yani nchibono mansango mungao yes or so unique na abantu so that boneka umuntu na approach igama etu mansango terucha kumbika na mansango nyarebo maete nyarebo like inchi kwanira mansango so I think ekine kintu gia changiete kurwabunga cha kuriye bono chikora bechisiko cyabakare which cyakoletiwia kurwabono nga chabono mu mansango mungao tari mansango libono uracha kubika ni mansango no monto gete gosenkoro korugusi kabisa yeah bete of a positive influence go chase page ya ubado buna as a person as an artist kogenda mpaka ubo kale mu inogali urochoko bareta anga mwara mix ili kusaidia kukujenga kama msanii yeah it insaidia because you realize some of the songs one unabona ngangisi kwenda chemima ukarited yes so at the moment I have followers from Eldoret Rift Valley abange sana like they know the song they vibe with it ono ngobere rais ndo chege gatubwa tubotage kaboke igora lakini nganchire ndara snitch kidogo kwara sweta politics in fact injeninde a social na political commentator like I can discuss buye igora ya politics ngakinire kwa narojenga no mu MCA loading no bono bone ngakiuma ete campaign ngo chakere next year yes bono bunandiga karato ibera yesi bono kinte temba ibere bunandiga igonde buna MCA ya Kisii Central 1 but inspiration behind that inspiration ni bintu biko koru town bitari kongoki because you realize Kisii Central ne nwonki nete ninka ne ward ile town yes but you will notice ebinte binge tibirigo koru like baraya batwari gotokorera gas ono isiko so kama shauri aswe go chaime yes you will notice ko bana iga bono tole ibeno tugakarari kachuba like etatakiriko baigo yes so I feel ebintu mbero tatakiriko koru changes development nichiro chitakirwa abana inchi baito banyore yes so that's why kine kintu giko inspire ntene 2027 kabisa tuminyokana edita the goat quality ga kokera tindi gweti introduction na ende nari gwakera rio gisi kali okay the goat yumechari ere ya mashabiki okay nabo bago kurangi nabo bakondangi but yes. I accept it yeah manager egoti neyemo gusi oko igu muntu ndagathenga o namna hii muguna maguru ngakere pita nendega gwase obwe MCA yes maito mu MCA naro ikaraste mansanga hatene ine boni yes bono 2027 ngomo ikaraste bado no oli maiga ya sobo MCA bono ntere obo gimana boborego okay maete natakanda ombie nseme yuyo bo politics kumbe yarenge serious na berego anyway tikatubeke koma yes. Alafu after mangana maya century yobenge takwa tunarudi that's all
Badi chapto kira meronge bere gore chinse chiganki anda chiabano maragoba bado omwanche motegere no igwete torega iga anaba geni baito karondo china tabi gusalimia the manager na the goat Papa Masayo baira maiga mange chiguni 90 kabisa tumesalimika ekero tokorigereria matera yaiga by the way ntokorosa kunyategerera paka nko iguna kutokora ombi tokora ombi lakini chitaeka nchikari go tuombi echigendete gosuka in a nutshell ntagetora harato taina kyomo esabari ya waso muziki na kiabire for 6 years. I think esabari yane tingo tena neres njavete smooth, yes, like ne bwate binte bingi de sadness nera abu, yes, happiness nera abu, like bintu ne binge birabu because you realize koto chakrete was struggling with chibesa, yes, korigi fans at the same time, korigi followers, yes, korigi subscribers, ko record, like bintu ne bingi, so kurwabu tingo tena ya very smooth iga, imekana challenges, yes, but all in all ntu aringe focus representative focus ndenge ntekitokora na we hope je bintu birito bangete uchimutua mbikirane, yes, chwe bitu abangete kuruma already bindi bikirane ntintagete kwanza turara minyoke entongere tobwanete gukwanira lakini ntagete one word korwese mulinu ochia se kero kendo muntu nahari utagete goswe studio lakini yabwata maisugusu ninchenyale kogera kiregento kero gochaka nege kongu by the way anything neba ne professional yo somerete ile kunaanza wike gukongere tikatuchake na presenter mukaya nkiona atebi abiboli na inde mbali bamete ngobusani bwo gusali abana mbali bataite guchaka obusani basinyirumba bwati muntu kubabwata koboko lakini nainde on the other hand ngana rioche kubwatwa koboko gwikororokane kwara akorire something egento na taben kiringa obogima bwarura se the conventional way ebintu byarenge gokorekana kare mande kare twarenge 844 twarenga tabe gusoma umalize shule ochaka bo munyagitari igoro nare ngino mwana gitaka ke kare gozen grade 9 gozen grade tinko manya grade squeeze time ebintu bya change abange tore toko wono akamwana akafana enough egakota bangantu school batosomiri what defines a good photo. Okay. There has to be lighting. You what objects. Twarengenera musana nga mutengana ki umate bintebi twasoma tiguta dia second semester. Wow. One bire junior secondary. Kwarati. Bire kwanza dari junior secondary mwana was grade 12 was grade irenga mwana moke sana. So that means inga ensengo chencheri. Igasa beboli bali bonse bakarenga squeeze inga wikowi karanso bizikuru saa 2 mpaka saa 11. Squeeze umusani na bakwenda eshwayemo. Yes. Arosi umushahara wemetie nyista. True. Wo muntu kana stories. Kwarati. Tutayibona for example muntu ikire aseleva waka notayo na 1 million shillings. Yes. Oyuno mushahara muntu waka no 50,000 umutienyi. Ngora berare myaka ngebereiga. Kabisa. Kwarati amanya wikera. So squeezy neringa do you have the discipline yo keep up? Yes. I'd like to start with again tonke yo keri rice. No ebosa niyo bomboli rice. You have to put in the work. You have to surround yourself with the right people. Na nayo mwenye no ikotu self drive. Yes. Talinge nege ntoko soro kwa kwara man sango na komosiko yagaka no chimilioni iwe. Na injenta ndeko so na injanyole chimilioni chi. Yes. If you come into the industry ne mentality ejo na bomosiko rakobera mokongsa. Okay. Because bunata banga the advent stage ye muziki oyo okekobere nkongusana because that is the time utate kweligia you even find your niche made kilo musani kilo so ko twaraga just ya ngotera nei so na fans chiago chikonare boyo so that time is usually very confusing and very boring. So if you come into the industry ko tadenga anchenta ko so anchonyora chibesa then it will be very difficult for you, but also Besanero depends na kiwe package no musani what product you selling to the masses. Yes. Enerera okonye ko konyore kende kurwa industry kwa sababu don't limit your children onyo muntu naro wa mwiro so muziki oyo they can still make life unelio muntu ndwensi ore no bonya gitari aranyara ko bagakomeka. Yes. Igonga bamanye obosani bado ne profession kabisa negasi unagasi ndeos. Okay. The goat kwanerango abayiga bakuroka the goat karate bie umusani kero kende naro berira se industry but then goat ande nara rigereria nsemo ninganchite gukora stalking nsemo ya YouTube nabakonyora umusani naro bege tokotera 5 years ago abwate 2k views 2000 views oyo ndo bekire 2 hours chekire 100k
monto tend to lose hope. Talk to these people, but ebi na kia egwa kore to maintain it for 6 years, like otarigo tiga without tire, okogenda back to back. Na inde, by the way, Sango tarato tebiabu. Enga kinere egete kware gosokia matera sijui ni weekly. Ingi kiare go motivate kwagenda like every week, sometimes mpaka abera say week. I think again to kienko motivating akiyo yes. management. By that time management into alinga active sana. Yes. Na inde bono into my okay, like I can say I myself. Tutari want to ategemete usina Lazima ndo perform show. Mawaka no so that tuchiko. Go shoot also ko record. Into a discipline mosquito online. Yes. So ande gento kinde kia gatatu igo tu realize na umusikini biashara. Temoko kubeka, temoko nyora. Na consistency na yaro ngoko bimete boniga tinga buna lirikare. Kare nariguaga kiro usini ali pa muwaso kyo gotera kwagendo mwako mugima. Yes. Kwa maujo so kyo konde. Now this the moment ogo like so kyo gotera ugo kirige mitinyi bire tatu abantu bakora kibakwibere wa because abasani nabange bari. Content kigasene gocha. So the moment go kora boigo already umuntu ukiri kuri place abantu bagendere gotegera uyu bakwibere. So you need to look for a way yokoba amana abantu abara at least kigwikaye gukwanika banyana mbakwinyurete nora sobongo bwabo ekine kigintu kekonye so igintu ndatemo no mono asibali baguchaka boniga tangani nyasaye arafu kro tangani nyasaye enye kubwate talent yes work hard understand your type of music kyokora yes kero ku understand we gomanyana mbasaniki barabo nandenki bakorere ninki batarakora utakirwa yokoreki okore kwarore 3 like cover consistency ju woniga kiaboniga temo kubeka temo buna bandani engana ukubetereria abantu yes mwetu muntu naro boniga uganye tenso okyo gotera umuntu naro bakaboniga usiko mubule nyara maybe tamanyiti yes usitanye go subscribe no YouTube yani maybe ngendo ngerate getenkore usimu style nerate gete bona makunga appreciate atebena ikisekengo terake muntu naro boni wisiko mubuli agoteye musiki yikise kitari gotera like tutinda akora gintu kiria korete ke ko mongusero monyine ke momuse antiri itabe na bono Sango no musani so inkinta kirungora kero na manyire boigo no kuwaka di manyana inkyo yategete inkinta kirungora na inche ngwa kisoda tuyonere monguse ago kiwa mona inche next yakore abe bonere lishabikiria so ekibi na bibinto anene mono no musani utakirwa ko utakirukurigereri okay negento kende expectation tupunguse azin nabwo nyaro musani naro maybe buna mukaya ta yabako na kimusani already bose mukaya no musani wa krechit igate tuka babona mukaya yes igate yani aswete ka expected na bona munango sokiko tere uitirero na guri gari na twade chibesa like na change life yes. But ta kumanyana obosani obo ni process so again tekina kibuchi kwanyara most of the time ego je disappoint abangi kwanyara umuntu enda depression ya mwakiri umuntu chira marume monta tacha keboni gana ndanyoro 1 million because boni stage abange tunyori ibintu ibiri bikongu bono nyori ni kama gente kitkeri wada yes uchaka bono depression ya chaka mongesa abu na nini so ikini gento takiruto manyana ikini gento kyangora ngora wikaransense orosi bintu byao naendea manganawe okay tima itomono go senkwira na se manager go sa sore lakini tigambo liga na harado like 1 week ago 2 weeks Sango at 6 ni kama kuna kitu iko loading yenye kerokendo motakeri benka kama gusina intuko ruga ikatotara manya inki kegendrete labda mtupeleke na rieng Bueno, maite industry even when we toy karansa na Sango, the things we usually talk about in how can we do things differently. Nagitura anyale ko kore industry yebe tofauti yake buna konyatwanya nalire. Yes. Wesa kuligera ligusiga iga tali bantu no mbone kana ro chat list abantu bachakira kora chi album launch nini ebintu bunebyo. For the longest wasani baito they just post okotera kwabo YouTube ga ali banyore show iga bake and that's enough. Lakini wesa kuligera chi tribe chinde ebintu bigokora they are pulling people together go appreciate Musani because at the end of the day wogi mo tomenyete we are entertained through music yaba teri yaba wikaranzo montoro shokotera menyega chinyange to bwata na matanga kirase amatera ngo to karoro so we thought about okorege into kere different montatara nyara kokora
especially abasani bali bono bale koruman sanga emyaka mansanga atakirete gote so tukatebanga okoba myakasta tali myaka meka ase industry kuboka kila lituko gukora the same thing. True. It's not an easy thing, so tukateba tio tubeke omoyo gigoyo bwoko musherekea no kumu appreciate ase myakasta yabere gagotwa matera kuruobe toroche emyaka eyo mpaka boniga obakobwane. So yes. It means there is been sweat and a lot of discipline, ups and downs as industry, but ameweza kumanage we sustain ya se period yon spin paka boniga. Yes. So it's not something to take for granted. Bono tukatya tubeke event yokoleta mashabiki ayamo na bantu bonsi hapa kusiko jumla kabisa. Yes. Tumu appreciate ya se miaka este ya bera se industry. Abasandi bonde bonsi spin paka rona bomo tare bolinga kwani man sango beka kwa chakototera liko saa 12 mpaka che so ndara kwanda abasani event by then event yere ijume ya tarehe 12 Friday ya mambiende ekare galia ecolonge daraja mbili bali basoire jiro yetu ya daraja mbili matali turi gosuka ejiro gabua soko bokwa gokobekera gutiri mpaka uchi daraja mbili mate. Yes. Ecolonge gali gochakira chinsa che 12 cha maragoba mpaka no mpaka saa 11 hapo saa 10 na bakonyorenga mangana yere kabisa. So abasani bakara abange babo Sparrow no bakale babo Sun Kid no bakale babo Mojeje no bakale babo Likanika no bakale Mushibukioma yani industry yon spinwe kale busongo. Alafu pia abanasiasa mbaro bakara ororo aso support industry ne sabali ya Sango TikTokers influencers abandi bakara ororo no ni nubono media houses tu abali ganiri kabisa mocha alia nali to nyare gochingira litukerire na kabisa se safari ya Sango igo muntu tatwara waswas kiregento nkere set kabisa. Abantu tumi appreciate sana bali baire bakogora chitege tumete ase history entertainment ya gusiga iga gente kenene kyaringo discourage abantu goswas chi event ne chi ticket bantu bana letenga omosani atakere into do support tutokere togenda ali tutotenga totere na tutega togen but rende I appreciate that fans batakere go accept a culture yoko support aspasani gwetera ticket and we appreciate so far bali bairule bali nonye batai yoga iga lakini batebrenga ko batinka yo kukorerande bantu gete ticket bache ba support Sango. So we really appreciate as a kilomonto also iro mofuko yo support ile kosie urabona tutikare tukere mochi ase show kabisa igo bali bara bado batagete kukora ticket because we also have a day to the event. Regular tickets chire 500 shillings, VIP tickets chire 1000 shillings na VVIP tickets chire 2000 shillings. Na po montako gora weterase etil number ya 3626261 wose weterase e website yetu ya mansangoevent.co.ke. So nayo wancha yote to gora direct kurwase etil wose ase website. Lakini pia kando ne chi ticket ntobwate chi hoodies nechi t-shirt kagara it's a way yogo support musani nere tebenga ngwetera sa materoka ntubate chi t-shirts chikwa nugu 1500 shillings na bayigo chi hoodies chikwa nugu 3000 shillings. China bako chinyora se website ya mansangoevent.co.ke uno swaga ali na bako chirigereliga bona yo kochora t-shirt yotagete gose hoodie nkala kyotagete wakwana gali namba nero ro kwabika details chako then I will contact you to manyana ki mugo support omusanito igo Friday mwensipi mugusi kwa jumla na abatoli mugusira kino wanje to muziki yo Sango no aliganirwe igali ya ecolonge muziki kegori kabisa tori kabira muziki bora iko na beat na unapenda muziki kabisa hapo utajibamba. Kero kendo muntu nale na indo ukobori umusani kero kendo utamanyiri ore mashinani na kiara kora nyore space ya yego perform boya sana event ye ndomede as much as we are celebrating Sango, it's also a platform yoko showcase hapa kusi bapati talent au na baigo mbaro bale mali bataranyore platform yoko showcase what they are doing igo mosani onde bonsi what talent na ndo igwetenga nata kete platform ye they are very welcome bache litukeri kirende bache mapema kogera turo chibono mbaro ro bali bara se poster bari bamanyika netinga na bakara se lineup. So if you are not on the lineup na ndo kotete kutware platform ye yoko chikotera fanya curtain raiser okoroche mapema so that you get that opportunity to chalete na ndo
cha ndo kumigerera ni nende na basa ni banda otenga mukaye bandi neteliba kali okotera gai so kuja mapema I guarantee you kwamba utapata nafasi yo perform kogera abantu gochakira saa 11 abantu bakaichira na tudaiti ndo chocho ndo cha yakoreranga na kinande mwandi na likondo iga so liba kandi kara orasi bali bonse batatu go showcase you are very welcome moche mapema na mwena na chingoma cheno mapema so that you get that opportunity. Okay one market urato entaisiri korwa wono Sango nae kwanera ba fans bao sana igoro ye event kero kende bali bagurire cheese ticket bali bataragura bado mbara feel ma Sango naga tutagituranyore mukayera tutagite kogera here ni gasi yare egento ndatebe yes maze amashabikiane onsi pi alisiko ale like onsi pi aliantekerere taboni yes gento ndatebe na twabarigani litukerie gakarebobe litukerie gakarebuse no mochengo no mochengo no mogoko litukori na lielio na lielio litukeni tuikata na kili tukeri ndero so ebintu buna manager yabatebiri ebintu tuyibangete na barabi according to me ni binge because on that day performance ya neteri chikobiri ya kawaida ilimo koreteki monality like ne performance ye ngaopi tukabwate live band nini so maze enjoy gore ticket yago mapema enjoy VIP intro like tari na bosine show yes in fact ni tukenga buna Thanksgiving ni tukenga na neshere toje to butore keki gari so ekitari gento take ko keki ne karo keki na kimagi dago ako kaga wase keki insene sweet tooth ase bintu bigwanza buno keki ne karo kabisa yes nero njeno muntu bwa matunda buna Sango tokonyora litunda ne keki ba ne keki tori sawa yabona muntu gakarama so maseti mobora itukiri nchu team like event te yere gusinga tukiri is only event yoka nerero bosongo chituka botino chirankiura abere nyomba na batena naki tarinje bikanga kaura basani bonse bibagusino baga tukiri karibu sana chumeye yes wani event kuchaka saa 10 ere saa 5 cha mambi kurwabu tuende bali tukwenda kanisa sabato tunyijakira ali Kisii Central mambi naende bali bande tuende Kisii parish yuko teke yinkoburi kero kendo muntu naro obwate simeter access humansangoevents.com izo nanyore merchandise ase ground bone merchandise bono abugoika agwake damba nabakungakere simi gosakere akere man Sango either kyairo mathikiro muntu nabwatho muntu oria arochengo nabongo moikera wangu so nabo kungakera nche gose wakere man Sango ntetenkwe namba so that nalie koba raisi nalie koba raisi abantu mbate abenga namna hii tunacheza usta tunataka kuwa support emumetema so naboko ngikera incho monyene presenter maka wetera se 079894 6072 wose naboko wakera mansango wetera se 0748840501 so naboko tumeka chinambe chibero nyo gutete kugure merchandise tobwati nambe lyo so ase website naboko tuli wetera chinambe echo tumanyangana kyo tabine hoodie otagete t-shirt otagete so that we organize and we get one na bira kobere akon chi account chito njiro man Sango center mukaya nabo so inbox ita TikTok kande oto text tena ni ticket utagete kurabana butuko go direct wose maybe nabura nyana gwasinyuru kugora tumaitene kyukugora to text to tebia ticket ndete kugora kurabunto kwora we can even do that on your behalf onyo ko bwate challenge yoko matari kilo montore text avi montanaro aranyole binte bya mitandere no ko receive no ko butora chiko so nabo twakera into nabo to konya to go tomere ticket ari tukeri wike geti gari kworo kinga yes asengencho ali tukeri eli mori atigere gwika tuchitokure koruma bono karato ichaito karato ach ticket chaito ma kogarango kurande gwika tuchitoike ground lakini ayitu gatora atigira gabo nganchire ndaraba bori gandi otumalizie. What is your idea igoro yege kabu thing agendrete imeyo mochio bosongo na gusi kabu you don't even say this thing kabu is a very beautiful idea kiagera isokorige lyo mosquito for the longest obeire stagnant stariete one because abasanimbale bagosokyo muzikyo mu lakini mbabwati poweri na self drive yo sugume meski abo kabisa okay so from where I sit nje korige kabu une platform
yoko amplify again tabasani baitu bagokora warari Yes. abantu mbale batamanya tamatera getache sirwa sege kabu but now they know the songs. True. Abantu mbale batamanya tabasani gete but now they know them. So in all aspects ege kabu negento buno mugusi tutakere go appreciate. Yes. Tutakere go appreciate because kerabasani baitu bakogenda you know people look at artists badenga da support man Sango bono nyoro tirire gwe kontigirenche troji man Sango keragutira igoro. Yes. Nanche nkonyora ande kende kero nkonyora kende mama nkankonywale sukari Kweli. so it's an ecosystem kero umuntu agusupport umuziki ito eminitinga the whole community at large kogeniere so yes. nje from here sita abantu bali bagwake idea yamagena people who probably don't have interest as industry or say batari part of the industry na batari ko benefit from the industry. Okay. Every single person oko twarire any gain from the industry they be the first people who support the idea. Kweli. Yes, yes. As an artist na haikuwa nrango ike kabu bono buno musani ege kabu nega wande nege tonga urupagi. What I can say Yes. ase bali bonzi bibachagete ke kabu eke mase salute sana because idea ni idea getengia na ndetanya koroka. Yes. I think it's a platform you go promote mosquito like yo corrento mosquito basema because you realize ege kabu iri trend. Yes. Tari nangu siyoka ya trend isiko. Yes. So even abantu mbaro bali batari bagusi tiwa searching wese bachiko watch. So turuga uturu cy'abantu mbaro banyarabona mipi bamanyira umuziki onyarebe umuziki ono muziki banda kuyoligi bono YouTube banda bachi banyuriki. Yes. So tiri nandoke kabuyeke oseko cyeke abantu barengo mustiri igo baringa abantu bari banchi tu mosquito like you can tell n'abantu bari tubimogete banchi tu mosquito because I'm very sure that no na vosimba kakanire like n'abantu tu muntu uri banchi tu mosquito na ati ngenda nkore vibe. So what I will say ase bari ba ababako mustiri bago criticize that idea. Yes. I think ntobwate timaitimo gusi ntobwate enari eyu usitabiye eyu we bayagara to korone gento getige kwanda gucha lazima tore ntobo story kero to maine gento nguchi kokonya kire group gete usabantu gete kuchiro konya abantu bari batata getu yasu zite na kerekyo bose basi ntiko kore gento kiri barore kumbe gento kana bagi kwanda gucha so ndo nare ntobwate tabiye ina koteba ya gento kinikibe mwatakirumo korega na yet narucha abantu bagote mono na kikabu chui nini abantu babegetiga you realize ekabu tali nini tali beauty nini amashindano ya beauty like ile ngento go promote culture yetu go promote mosquito but you realize there were some people bacheta ali gochagota bayaye baisike baringiga abantu baringe which I say nenda mwamu nande ntubuno mugusita yato cinchige ntekyo kushitege nteke ngente ko chencho mosquito kebe ko mosquito ase map and then tubuna basani we support that thing. Okay. Sigaro tara kore point you can take mogyoka because nchena tabetenga it's not bad go criticize that happens in every field. Yes. Lakini rende let's be constructive kyagera keroko tabanga abantu awira undiye babegete bisandrus atabantu badenga babegete bisandrus ebirimbirini ono rende ntenga tabana ki abantu mbaro umuntu aho kwana yes and he has that ability yo go support abantu bali ntenare nkokoka kero sigara rero tebenga gente kunkengo gati babegete birimbirini mambi tianga kera abantu amadenga ki mambi abantu bali ngo bwate set abantu 50 pantabu ngakirange budget ebintu bikoro dombere naro chebya barabeke birabwenere class ngakirange budget. Yes. Next time I'll support. Ono muntu buno yuna criticize na butokora ngoyo ere no muntu wo support. Lakini you cannot go to an extent mpaka yokora abantu about their physique bona abo konyoranga to achagire kwa abantu achagire kwa person kuna tuole kwa bure kabisa bana hapana leta mchanganyiko muntu ukora make nto ta change it's so wrong. Alafu usikono disio de tiri abantu abo bangu kwana bose korama these people tibayo like they are nowhere okay kwangu cha kubali bono tutebe digeriri sengo chaka inju wange kata kwangu kuna tingiyo
usende busy usengorete but bone karwa ligente kuma na bagiko gwake bona alikira mundu atatu aba there are fans in this a lot of people think whether mundu nara koranga sigara yende go sino so kubeke mic go kwan the moment you are given that microphone okoliga mora so abantu should even appreciate these ladies bagocha because it's not easy gutena na mutu abo for 1 hour. Yes. Otenga for 1 hour. Imagine. Mutu no gotenga kurip scene namatera. Tari rahisi. Because inaji abaisika abange use abantu abange tibanale tuya sitira spirit sana. Na ote musikio kusia. Na lengo te abantu ambassador word by word. Ayo tana boko bo mrembo lakini utabwa confidence yoko tenena se. Kweli kabisa. Ogwe doubtful ta. Abantu bali igongamba maiti bantu bali backstage ali abange. Kwanza une ya gatatu ya shoot tigu abantu balenga abange. But very few people panchira neteko swa mutu ye kamera ande bona bage gabe na the same tsura jina chichiro ande yet bona abantu baje kubona ande tsura jina chimware na toretera bangao like nende banda no baringe bati bange teko koreki chabarrokana so ikine kintu kigwape okay ndo chichita kati ya chire gaiganta itete twaina ne our last remarks na kiro kende muntu naroroche posta akabata imo weka hadi jamani monkwani alafu mutwalike sasa officially ya mwisho tukimalizia tuanze na manager ama tuanze na Sango sijui wacha nianze. Okay. Ndo cha bantu baino ba tata bantu baino bakare very fast. Atoro cha chakiro kwa wakati simi ya bande bakare context. Bono kubangana tole baadaye to gukore show. Yes. So from the bottom of my heart I'd like to appreciate Kiromonto oire chinga kichiae onde wensio poste ya Sango at 6 online. We really appreciate onde wensi kwanire musani oyo kwanire moiri oyo igoro yeshweye we appreciate so much. Yes. Na ndo wensi obangire ko cha seshwe we appreciate effort chaino aso go support Sango kera ko celebrate miaka stars industry. So officially fans ba Kisii FM enkayo mogusi matabona ga gitwa kwanire ko ruga minute bona bagusi bonse pia sababeta babuati ujumbe ya baikeri. Yes. So litukulia Ijumaa tarehe 12 mutienyo 12 nkubari gani tole mwensi galia ecolonge daraja 2 ase Sango at 6 event au chiko sherekea miaka ya stars industry inchwa so bonge kabisa. Ticket unanate aba regular 500 shillings, VIP 1000, VVIP 2000 na bakonye nyora wetera se etil number ya 36261 wose website yetu ya sangoevent.co.ke na bako support pia nyotete kokora team merchandise t-shirts na bago hoodies so that t-shirt kwanda se 1500 shillings na hoodies 3000 shillings mwensipi industry nate abatare 12 gentonke yakora kana gusienga. Okay. 20p tokare ecolonge igonya tokai ecolonge na boga siriri na boga kitota itote tokui na boga siriri. So tima idina kimogo cha okora nabo turaera abantu baino babere iga batatu ticket bari baranyare gwikirani mbaro already mbaro ebagoche bwangu chisi minchioka iga igonte evidence group nindo kabisa mbaro already. So I don't know what criteria you're going to use kirenda bako toriali abantu babere batatu iga will communicate tumanya details chabo so that ali tukirina barabo batware nafasi yo gocha go celebrate na into igari ya ecolonge. Okay. Yes. Salamu hakuna ni wholesale tu. Abasani bonsi pia abantu mbale na ntimunyara bakwana bonsi barangite na bange bali bonsi pi amashabiki alionsia na mashabiki ya Sango na bali bonsi bagotegera Kisii FM enkayo mugusi tuna appreciate sana bali bonsi pa totegerere ko rutwache tema iga we appreciate and to kwaliga ni kabisa litukule Ijumaa igali ya ecolonja daraja 2 tosherekea miaka stema Sango industry. Kora ni statement yao kamwambie mama tianda nyechaki buya korogora Mwazumi ni kwa nyoye Eletera nenkuru kwa presenter moka the king of interviews mkali wa hizi kazi kamwambie mama bado napambana. I say tamu tena sana. Hiyo ungetoka bila. Sijui. Sango na aye bono your closing remarks. Again tonda tebe ngarite manager ya kwanda mange so litukele ntobali ganeti litukele litukoli tukoliane in fact ne litukoli to twins so maze karibu alafu na bora mbaro maiti tweba bantu muntu na bora feel na maybe litukele ya kare PC usitai around usitari Kenya. Yes. You can donate something through bada setili you but what about 36
26 abu nabo we ni amount nabo like we can appreciate it to tena tiga promote man Sango yes nabirigo so egento nate mashabikiana nimba njete chiga sinjiro chinyinge bado the same day litukiringo shoot tore agotera gukuruku abakobwane okay kuri YouTube audio I think na ku latest ya naboniga igo asibali moro litukiringo gotete korokana asiti bali mugurambuna tegete korokana sokotero kwao litukiringo shoot tore gotero igo bono guri ticket ya mapema amangana benywe okay nimba njete kabisa asante sana na nche tikangire ribageri gakoba ina ringambia mona soko nyore biro gocha senka yo magusi tigante benga it will be successful and then ate bumgo kwani Sango na mwana Arsenal sugu anchi toko tero kuyago ko we shall be successful kera ritu ko yauta baro mbekere we shall be successful to abeka naende mambi haro agote banga tato mwaba motebeti kera kuharigani kwa semesa ragira kelio ranyare kwa afford okay tokurangeri woiri wachaga koinanera tagira kurio terio ra kurio tanyare kwa kana utigiru ore bili genda na kerikere mubuko okay muntu naye yagigacoke gucisiko tochaka gotanga ngaye biasi birenjira ichikora kumubuna kinga inende kwagenda okay abarenda agendrani abe na agenda ayo igo gwikana so kireto igete otabwatibo then bob also tia ni kweli kabisa okay wanchi motegere ritwanchire gabu tukorere gabu asanta soko bana intwe kaiganta getoko tero ko we shall be successful tigagoche kiagera ngwasabu na sisi tu vibe nayo kwani ni kesho